sualuhuk na berengan ison ulos budang na sa puntolo. Bibere nami adong pitu harap, pitu, kira, pitu. Baru saya mamuse tupahopu pangkuaran, lima tu hopu nami si Arin, walu. Baru parpumuan masada tupahopu si anak. Iya. Baru parpumuan ma tupahopu si abolu. Sada ma tu nama Ramarangi di Lekon. Sada ma tu botoni Lekon. Sada ma tu Karsinabung. Mula tu adong lebih naraku hira-hira na hurang di kajawaku. Dari lebih kami diamu amang guru nami. Asa. Nah. Sada yang narong lebih deh. Sada tu nama Ramarangi sian opung ni hala lekom mate nomor babat tua 10 Pak Mak orang di air Godang na obat di sini gawe tulang na
Permisi namin. Baru tulang. Rasahan ini inang sarma tua. Ito namin ang paparmusik. Gabi tulang. Karena kemarin kami diwantai Luguna ay mga lulupolog tertiki. Baru lubuluk. Gabi tulang gabi. Ang kosong. Iboto nami sorohan hubungan di sila sa bunga narap gugulaw-gulaw si Tuhan ala kami doy hindi na kami ibang narap kami nasori tulang kami sa tango ihamuna gopara nila puro na mo ito na yun isok kami hubungan di sila sa bunga hubungan ito pagmuna di basa mag-ground ito pagkasunin na kami di son sa gagaro pagwahon yon iboto na yon laksang natura doon sa ibigay balgama ito ba tinuruma balgan ba tinusoto nung magabi iboto na ng ugagam na kami o para Marudo. pag-idon namin di hamuna at kanibere namin kilang iboto ko sada rohamuna lahu kaborkatot iboto namin duhot na maglahot ay ibatahin buludahot muna sada ni roha dahot marihamus soon na tutuay asa berit pagkagabi tumudag ko siya maluwat hari ini hamuna parang di iboto namin bulu ni kato masih koluluan paborkatot Marudo. Saludut nai di bataro napasahat ko dua panlingguman sebenarnya amatan amat tua luhut na kita di bawah Marudo. sa sahat solo sahat tubot ya sahat tani atau kamu di bawah di hamuna ko parang nilang bunda di solas di sopa pasahaton namin somot angkara naw katutuhon di buwata sedus murohat sa dohonong namin ito aset sopa tudong ilas diruwa gusto monok pe angkara na boy basatan siya puman sila sa mga amat tali matama bohba Eh. bahay pa musik Gabi tulang.
Bolokon. Jadi, bako kamu malay na. Ito ang luluhami, pariban niyang inami, inakala na muting nakikon, dohon anang nagbuluni, anang nagbulan, Bere lang. bere. Sebelum ito, alam mo, di pa bumhami, sila si Wunami, sila namang kumikuni, sila muna, para si Wunami, pagkatalan nyo, so, katatolan, tulminit. Dia mo, ialakon ni Beriban namin. Manak nilakon namin. Bigyan mo. Doksing kang mahulokon, asaboy di Resulubi. Bulo di Bortigyon. Dama dong, anak na sa masirang sing orang tua na. Wala kung gano'n akong dekat, katay kong Diyos ko ay. Pasi masirang. Ani, ito sa luluhang na. Zero malam yun, pasi na tanong. Anggo di kapitong ni pariban namin, asal majuon, nakorong sila ng tulong. Kaya ang ison, pasi na ito. Alay na nga nung magkitulma, nasa masirang siyang orang tua na. Wala kong makulitat, wala kong makulitat. Contoh lima pariban namin akuari. Diwami dangarong sada dolma mana sada ama nasa masirang siang orang yang cintai ataupun orang yang dikasihi ataupun istrinya. Jadi oleh karenanya kami harapkan supaya sabar dalam menghadapi ya katakanlah ini cobaan supaya sabar kita karena saya mau manusia mengalami tak ada dulu semuanya mengalami. Ini kalau nabi makan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa berkenan menerima pariban kami ini di sisinya di sebelah kanan Allah Bapa bersama Amin. selama-lamanya di surga. Kiranya Tuhan Maha Kuasa berkenan mengirimkan kudus untuk menghibur keluarga yang tinggalkan. Semoga terhibur dari duka yang ada sehingga awal bekerja kembali selama yang biasa. Ini masih dokternya. Kami Tuhan muna asadola sama umur di sekolah di dulu di panggilan dulu pun yang dimana orang sama orang pariban dulu marang itu lagi ulo masih tahu ini kan gara-gara hotel amat pariban. Kan semua dan sebagainya. Jadi macam ini. Kalau sekali masa kaki kedon pakai lima naik pakai hapon semua dari kamu Gabi tulang gabi. Biarahon dia kaulah tahu kami yang kahamuna berpariban dohok borong kere bulan-bulan bertum pesoni solo siluanan na boy terbaik kami siar hula-hula ka sinuran siti di siopa ulang-ulang palu-paluna o di sasadia ba na binanan nun makoroguran na ba niya usalo asa umasang kami siluan namin siya na ka o para di hula baik dalam na hopas Gabi.
Biar orang-orang yang kini juga suka ibadah nabi. Totong do orang-orang di muka mulu nak kini harus lebih. Jod emang marludu. Ayer pemerintah kami yang murah dan kami firma kok di baul-baul makas tarongan. Firma to dinya kabarwan kayu dulu agak kamuan. Kalau ni marami marludu kami malam marludu dulu. Aka selas beroa tu dola bero pas masuk ni debata. Mari tete kami yang orang kalau kami nak berdua. Kami sepakat dulu kami bawa ni dia cek nama. Awak tadi makaro orang itu. Orang sebagai taruh di karo. Jok sorry maraja tu di bahasa kamu untuk orang mula. Urus nagai jam si koro rabui. Agiat mawari tetapi yang murah janawi. Lam tu bajang na umurnya kapau tumon. Tudoron na kapirok parna tudoron dari. Ya nato kalau tudoro. Kapau tanpa bagan aroma. Ya tuat matuturuan. Kapau dan air na tiyo. Alalira janawi di bagat at sikor silas nirhanami. Kauroma kami maksoba tuha murah salutnya. Wara janawi. Dasmanan, Marona. Mau lihat mas? Kami sudah menuju. Lauro kami bersobat tu orang di ulang-ulang kami tak lupa. Baik dah mengabar dan sobat.
subiero ya di Muriani. Encima dapat apa sebulan. Hei, Masa kami bertemu dalam tradisi minta bata kudu. Melihat lagi kata, saat mereka di Panggabean, sama satu perhorasan. hei mantu. Abang, tapang Itulah. dua partido di satu kawangan. Ya. Kami situ yang terus pada tuasa. Jadi,